2 noches de seminario tendremos, por la gracia de Dios. Recientemente hemos viajado, ustedes saben, a Lima, Perú, y fue de mucha bendición realmente. Por eso, pastores mayores también han enviado muchos ministros a otros países, a otras ciudades. Entonces, a Bolivia nos ha enviado a Pastor Salvador. Amén. Sí, es una gran bendición. Sí, no me miren mi voz. Sí, no me interesa eso. Bien, entonces vamos a continuar esta noche también. Nos visita también la familia, el matrimonio del diácono Gustavo Espejo desde la Iglesia de la Paz. Voy a invitar para que nos pueda bendecir con una oración. Adelante, diácono. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos? Sí. Para mí es una bendición poder estar aquí en la congregación y poder también orar al Señor junto a ustedes. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor. Señor Dios, Padre amado, le agradezco, Señor, por su enorme gracia y misericordia, Señor, nos permite, una vez más, Señor, poder alabar juntos, alabar su nombre, exaltar su nombre, Señor. Con los hermanos juntos también, Señor, poder recibir, Señor, esa palabra que usted nos ha permitido, Señor, por medio del Pastor Salvador Pérez, Señor, de México. Le agradezco, Señor, por su familia, por su esposa que le acompaña, Pastora Rosa, Señor. Le agradezco cómo los ha cuidado, Señor, en todo este viaje, llegando hasta acá a Cochabamba, Señor. Es una bendición, porque bendito, Señor, los pies de quien anuncia las buenas nuevas, dice su palabra, Señor. Por eso, Padre, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, porque esa bendición también podrá ser, Señor, replicada en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Donde vayamos, Señor, tengamos el corazón esperanza, fuerza. Aún hay la situación, puede haber debilidad en nuestra vida, pero usted, Señor, ya ha preparado todo, Señor, para poder salir, para vencer, Señor, cualquier situación, cualquier incomodidad. Usted ha preparado, Señor, su palabra para poder seguirla, para poder creerla, y para poder tener establecido en nuestro corazón, salir adelante, Señor. Esperamos que en este seminario, Señor, Padre, que usted ha preparado por medio de este tema, Señor, la verdad nos haga libres, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Gracias, Padre Santo. Le damos, Señor, entregamos todo este tiempo, Señor, en sus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y como les iba comentando, realmente los pastores nos llevaron hacia la esperanza, hacia la fe. ¿Atrás se escucha un poco? Ok. Entonces también ahora, estas 2 noches, nosotros vamos a recibir el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo, que tanta falta nos hace a nosotros, hermanos. Amén. Bien, continuando entonces, tenemos también 2 especiales. Las hermanas de Cochabamba van a presentar 2 especiales. Entonces, para esto vamos a invitar a las hermanas. ¿Están listos ya? Y después de seminario bíblico, después de que termine, también va a haber comunión con el pastor, con la pastora, va a haber comunión. Mañana también tenemos otras actividades, así vamos a pasar. Estoy muy agradecido como Dios también, aunque lentamente, pero nos está permitiendo ya también este pequeño salón, que es un salón provisorio, orando a Dios. También podemos nosotros completar, terminar. Sí. Bien, hermanas, ¿preparadas? Bien, vamos a invitar entonces a
al grupo de la iglesia de Cochabamba. Las hermanas van a presentarnos dos especiales. Adelante, hermanos.
Bien, muchas gracias. Agradecerle también a las hermanas que siempre están dispuestos para alabar al Señor. Y también un día yo he visto el coro de la iglesia de Lima, Perú, y tenía esperanza. Yo les pegué en la ventana de la iglesia. Un día también Dios va a trabajar en la iglesia. Amén. Sí, gracias, doy gracias a Dios. Bien, esta noche también entonces, antes de escuchar la palabra, pedirles que pongan sus celulares en el modo silencio o directamente apagarlo tal vez para que no pueda interrumpir. Entonces, para esta ocasión yo voy a invitar al pastor que nos está visitando, a Pastor Salvador Pérez, desde la misión Buenas Nuevas, México, enviado por la misión. Aquí nos va a compartir durante 2 noches. Tendremos a venir. Adelante, pastor. En el nombre de San Jesús,
sumaq tutaka chuntukuwanmunapaq agradecesqa kayku kay Cochabambaman chayamuspa kay Boliviapi kaspa invitacionta hapispa agradecesqa kani Diosataman Evangelista Rubén nihayqa viajayta piensaranichu waq llaqtasman Diostata kaykama pusamaspa kancharayku agradecesqa kani allin kusisqa kani qankunata riqsispa kay Mexico llaqtamanta pacha hamusani kunan ñawirisunchis Bibliata kay ñawpaq tiempumanta pacha kay palabrata yaspa hap'ispa kani imaraykuchus yanapawanchis allintapuni kay palabran Diostataqta nuqanchis riqsinchis iminatachus ukchachakusunman Diostatawan chay voluntadnin Diostataqta junt'akuspa kanqa nuqanchispi San Juan librupi ñawirisunchis chay taqaynin pusaq niyuqpi San Juan librupi ñawirisunchis taqaynin pusaqpi chiqlaynin kimsa chunka huk niyuqpi nisqa Jesus Diostapi chakrayku paypi qankuna palabraykupi kallankichikpunchayri kaypinin qharichis estudiaspa kay Bibliata nuqanchis watayaqpi atinchis Diostataq sunqunwan nuqanchis sunqunwan makikinchik kayta nuqa yuyachakuspa cuentawakuspa kani nuqa karunchakuspa karqani Diosmanta chay karunchasqa kasayta imaraykuchus tukuy munanchis sumaq kawsayta kay hanaq pachapi munanchis kapunawanchista kusikuy sumaq tiyakunapaq chay tukuypis munanchis sumaq rinawanchista bendiciontapas hap'iyta sumaqta munanchis kapunawanchista imallapis chayrayku mask'aspa chay bendicionninta Diostataqta
maskas patukimata kay kawsay vidata hunt'anapaq pero nuqanchis kay runamasin mana hunt'ay atinchikchu chay imatacha munanchis maskanchis chayta mana hunt'achay atinchikchu munanchispis hunt'ayta tukuy imata munasqanchista pero mana kapuanchikchu sunqunchispi ch'usaqllapuni kaspa hinan charayku Bibliapi yachachiwanchis parlawanchis kay runaqta sunqunqa huk cisterna hina nin charayku imaraykutaq Bibliapi nin Dios iskay kawsaykunas mas allintachu ruwasqanchis nin kay runas huk cisterna imanataq chay cisternaman yakuta churanchis chay hunt'anchu manachu mana hunt'anchu imaraykuchu si chay cisternaman churaspa yakuta lluqsipullantaq charayku lluqsipullantaq ahinallatataq kay runa imallatapis ruwan chayqa mana hunt'anchu tiyampuni ima llakiypis manchikuypis tiyan mana confiaytapis atinchu imaraykuchus kay sunqunpi faltan charayku masqan kay kawsayninta hunt'achinanpaq pero mana tarinchu chay munasqanta sumaq kayta charayku chay cisterna niyta munan chay niyta munan payta munan taripayta pero mana kanchu yakupis lluqsipuspina ahinallatataq charayku chay manchikuy chay desconfianza ima kan runapi imachis kanqa nuqa kawsayniypi ahinata tapuspa kan charayku nuqaypata kawsayniy ch'usaq charayku kay Bibliapi parlawanchis kay nuqanchis yachakunchis chay Diospaq palabranta chayri nuqanchis textumanta hina ñawrinchis chayri cuentaqukusunchis tiyan kinsa kutupi hina tiyan huk suwa tiyan suwa kapusan tukuy ima kawsayninchismanta chay suwaqa mana kay runa hinachu sino chay espiritu kawsaspa kan runaspaq ayllanpi pero pay kawsan kay airespi pero mana cuentaqukuy atinchikchu kay runas mana yachanchu iminachus chay espiritu maligno nisqa ruwan chayta charayku nuqanchis kay Bibliata ñawirispa ñawiripatish nuqaqpaq sunquypi pimatataq nuqa p'iqasani pitaq nuqata kawsayniyman chapukamusun nispa chayrayku tiyan huk kallpa chay kallpa hamuspa nuqata hap'uwaspa pusasawan chay llakiykunasman charayku chay kawsachiwanchis llakiypi charayku nuqanchis riqsisunchis kay sunqumanta chayqa charayku nuqanchis kawsakunanchispaq sumaq allinwan nuqa kayta yachaspa riqsispa kawsayniy cambiakuspa karqa nuqa kayta entendinaykama cuentaqukunaykama nuqapi karqa kinsapi hina tarikuq chay espiritu pusasawarqa pero chay mana rikhatinchikchu pero runaspaq ayllanpi kawsan imaraykutaq kay ñawpaq semanaspi Mexicopi kasarqani
Veracruz nisqa llaqtapi. Chayraykun nispa niwanku kay pastor parlan Satanás llaptapuni nispa. Qanwan yachankichikchu médico doctorqa riqsispa kan diagnóstico ruwaspa chay bacteriasta ima riqsinanpaq sumaqta riqsinantin. Chayrayku chay coronavirus COVID karqa chaypaq chay medicamento rurananpaq imaynatataq ruranpara estudianantin imaynatachus chay virus chamun chay tukuyta niraq chay bacteria nisqa chaytaraq yachakunku chay parasito nisqa wan chayrayku hampitapish rurayatinku mana chayrima asatinkumanchu. Chayrayku nuqa tawa días karqa seminario kay nuqa parlaspa karani kay espiritu maligno nisqamanta. Hermanos niranku Satanaslamanta parlanki nispa. Mana nuqa Satanasmantachu chay saqramantachu parlay munarqani sino imaynatachus qankunapi chaymanta nuqanchis chay espiritu maligno nisqa nuqanchista apayachawanchis churaspa nuqanchispi chay fornicación, adulterio, chay deseos, chay kay tiempopi masqa runasta adulteraspa kasan, fornicaspa kasan, masqa runasta wañuchina akusanku chayrayku kawsaspa chay saqra ahnata pektuspa kan. Chay pektusan chayta ruwasan mana estudiasunchis kaymanta chayqa entonces nuqanchistapas apayachawasun kay maligno nisqa. San Juan libropi parlasawanchis pusaq Jesús parlapayasarqan judeosta mana entiendiatarankuchu paykuna nita aceptayatarankuchu Jesusta chayrayku karqa imaraykutaq pamtachik karqa chay kinsa chaymanta chayrayku Jesus imatas nisqanta mana aceptayatachkanku chayrayku pay pata ujinataq karqa yuyayninku piensasqankupis mana kikinchu Diosataman hinachu. Chay Efesios libropi ñawarisunchis imaynatachus kay Efesios libropi parlaspa kawanchis kaymanta Efesios libropi iskaypi chiklaynin ujpi Efesios iskay chiklaynin ujpi pay wasqanchis kawsayta nuqanchis wañusqas kasqanchis kay pantasqanchimanta huchasninchikmantawan. Kaypi imanintaq nuqanchis purisqanchis nin waq tiempopi chay corriente nisqa kaqta kay ayrepi tiyakuq chay espirituta qatirispa hina chayrayku desobedienciapi kawsasqanchis chayrayku kaypi parlasan imaynatachus piensanchis chaymanta chay príncipes tiyan chay potestad chay ayrepi kawsanku chaykunapi paykunaqa kawsanku chay ayrepi nin chay deseos kay aycha cuerpunchikmanta chay piensasqanchismanta hina pay llank'aspa kan chay airespi purispa kan pero pay llank'aspa kan runaspi pusananpaq chay kawsanankupaq chay llakiypi kawsaypi pero nuqanchis mana cuenta kuyatinchikchu tukuy runapas ahnata rurasanku nuqapas ahnata rurasaq moda ahina nispa ninkuy jóvenes modata churakuspa kanku modaman hina kayman churakunku aretituta hina negrinkuman y waqta imanintaq Mexicopi ninku
Kay Mexicopi ningo ay qué chido ningo. Ahnata kay nigris kay piercing nisco chayta churakuspa kanku kay sanganku hepi hina chay wakapi churaq kasqanku chay fierrituta hina chayta mana lechita upyanankupaq pero jóvenes iminatata churakuspa kanku noqa modaman hina kawsasani nispa ninku chayrayku kay nigrinkupi kay rayunkupi hinapas chay cultura sumaq k'acha noqapas chayta munani ahnata churaykunani nispa chayrayku imatataq qatisan chay corrienten kay kawsay mundumanta chayrayku tukuy mundo noqa ahnata munani p'achachakuyta chay artista hina nispa piensanku chayrayku kay corriente kay mundumanta aycha cuerpoman hina espiritu maligno munasqanman hina noqanchispari imaynatataq ninchis espiritu malignoman ninchischu o modaman hina p'achachakuni ninchis kay espiritu maligno mana pay p'achachakunchu kay Boliviapi imanachus mana yachanichu pero Mexicopi legalizaspa kasanku kay Mexico llaqtapi legalizaspa kasanku kay aborto ruwakunanpaq chay aborto niyta munan wañuchina waq sutita churanku chay mana ahina wañuchina nispa pantachispanku huk tiempo ahinata churaspanku chay sutita chay huk sutita mana richakunanpaq wañuyman rinanpaq o wañuyman riqsanku mana multata churanankupaq entonces ahnata waq sutita cambiasanku chayrayku kay moda nismapaq chay espiritu maligno ahnasta piqkuspa kanku pero noqanchis chay culturata qatispa chay huk ideata qatispa chay filosofia nismata qatispa mana noqanchis cuenta qoqiyatinchikchu yakuyatinchikchu imaraykuchus qatisan picha noqanchista apasawanchis maymantaq apasawanchis chayrayku Bibliapi nin huk suwa hamusqa wañuchik suwa wananchispaq ima chayrayku chay espiritu maligno nisqa noqanchista qatikusawanchis chay pierdikunanchispa imayna niqta chay deseos niqta piensasqanchis niqta chayrayku huk runapi tiyan huk deseo chayta ruray munan chayrayku matrimoniopi casarakuspa allin sumaq k'acha warmimantapas aswan k'acha warmi kasan nispa waq ñawisman piensaspa kan noqa ripusaq paywan ripuyman chay aswan sumaq kusikuywan noqa tiyakuyman noqa sumaq qhari kani y ashkha warmisniyuq kayman nispa Mexicopi kay Mexico llaqtapi runas aswan warmiswan kanku chayqa entonces chay macho nispa ninku chayrayku ancha warmi wawasan purinku allin galan nispa ninku chayrayku purispa ashkha warmiswan adulteriapi pero runasqa sumaqta yanku kasqanta chayrayku runas mayachankuchu kaypaq qhipanta pitaq chayta ruwachisan mana yachanchu pay qatisqan chay huk corrienteta maymantaq pusasan
imapita tukunqa chay perdiciónpi tukukunqa. Charayku chay espíritu maligno engañananpaq allin sumaq yachan engañayta. Pero pitata engañaspa kan, pi runastataq astawan engañaspa kan. Imarayku nuqanchis yachananchis tiyan pitaq aswan fácil engañasqa kanman chay espíritu maligno nisqamanta, picha ukpi confiakuspa kawsakun, creespa kan ukpi, kikinpi, entonces chaywan runaka creekuspa sumaqta ruwani nispa mana ni hayk'aq nuqa pantanichu. Chay runa creespa kan allintapuni pay kikinpi. Charayku chay runas urmanku kay engañupi. Charayku cuentakukunkichna uk runa piensan yakun chay nuqa pantawanishina ninku chay runaqa sumaq sabio. Chay mana sina nuqa pantasqapas sina kasani nuqa imatas ruray. Pero uk runa hap'ikuspa kan sumaq piensasqanpi chay mana hap'iqay munanchu ni pi nisqantapas valichay munanchu. Creen paypaq yasqallanpi piensasqanpi chay pantasqa kasan. Nuqa uk tiempopi fracasaspa karqani, tiyaspa karqani. Nuqa creerqani imanatachus piensasqaypi. Nuqa piensasqaytaqa piensasqani sumaq kasqanta. Charayku nuqa chaypaq culpan paypata nispa piensasqani. Charayku nuqa creekuq kani víctima nisqa. Paykuna pantasqa kanku nuqataq wanu kani kay historiamanta nispa. Nuqa creespa. Nuqa uk tiempopi chamuaspa karqa kay fracaso nispa. Chaypi cuentakuspa karani nuqas uk runa kani pantasqa, mana nuqa kikinpi confianaycha tiyan. Nuqa fracasaspaña kani. Chay uk bendición nuqaman chamuspa karqa chay fracaso nisqa panta. Charayku nuqa creenay tiyan Diospa palabranpi. Kay Efesios libropi imatachus parlasanchis chay corriente kay mundumanta chay espíritu malignumanta parlaspa kasawanchis. Imanentaq kaypi kay piensasqanchis, chay piensasqanchis tukuy runaspata palabran Diostataqta llank'ananta mas atikunchis p'unchakuyta. Charayku nuqanchispata piensasqanchis mana kikinchu Diostataq yuyayninwan piensasqanwan. Nuqanchis tukima kay Biblia Génesismanta pacha Apocalipsiskama ñawirishanchis chayri mana entendertunchu imatataq nishanman. Uk runa Diostataman nisqa sunqunqa mana kikinchu ni piensasqanpis kikinchu. Pero nuqanchis imatataq sintikuspa kanchis. Kaypi nuqaman parlaspa kawan imanachus kasqayta, nuqa yuyasqayta, creesqayta mana chiqanchu. Nuqa imatachus sientani, chay sientisqayta, chay emociones nisqa chaytapis runa hina mana chiqanchu, mana chiqanmanta ciertochu. Charayku psicólogos imaninkutaq 60,000 yaykunasniy tiyanin piensasqanku. Pero kay
piensas kankumanta maskhata kanku sumaq y mana sumaq charayku chay chunka pusaq chunka allinmi runa piensaspa kaspa mana sumaq ruwanqachu allin piensasqas sunqunchikpi ashka kay psicología nisqa científicamente nisqa descubrispa kasqa kay runa ashka piensasqa charayku mayachunchikchu chay piensasqanchista mayanchis chaynitaq chay mana analizaspachu kanchis charayku chay kawsasani chay piensayniwan chay maymanta riqsani chayta mana charayku fracasaspa kan negociompi familiampi tukuy ladupi chanta pitataq culpanku pitataq culpaspa kanku chay brujeria nisqata culpaspa kan tukuytapas culpaspa kan chay chanta pitaq chay piensaykunasta churan chay espíritu maligno nisqa chay espíritu maligno imatataq churan piensananchista piensaykunasta churan charayku ñawirispa bibliata tarinchis chay piensasqanchis runaqpa mana kikinchu Diospaq piensasqanman charayku nuqanchis kay runas Diostata mana aspaluchisqa hinanchischu charayku qankuna hamuspa kay iglesiaman imanapataq munankichis kawsayta sumaqtachu manachu sumaq kawsay munankichis kawsayta nuqa kay evangelio niqta nuqa tukuy sunquyta munani churayta Diostatapaq mana mal kawsaypi munanichu tiyayta nispa ninkichik maskhata timputataq chay pensamientos kan charayku chanta mana iglesiamanpas hamunchu charin chanta quejakuspa kan ministros kay ministros imaraykutaq ajena kanman karqa imaraykutaq mana piensankuchu nuqa hina nispa nuqanchis munanchis sumaqta chaywan kawsayta kawsananchispaq pero kay piensasqanchis waq laduman laduyachwanchis usawanchis waq laduta charayku sumaq munanchis servita chay bendición Diostataqta nuqanchisman chamunanchispaq pero nuqanchis yaripushay piensasqanchis kanña chay nuqanchista apasawanchis waq laduman mana Diospaq palabranman hinachu charayku kay libro San Juan nisqapi Jesus parlasan uq palabrata Jesus nisqa judíos manachu creaspankuchu imanintaq picha creenku chaypi qankuna creenkichikchu Diostapi manachu nuqanchis chay judíos creasqanku hinachu kanchis pero kay Jesus nin uqniyta qankuna nuqanchis nuqaq palabraypi kawsankichis chayqa kankichis discípulos ni y chaychawantaq sumaq kawsayman chachunqachik charayku Jesus nisqa kay palabrata paykuna manaran imatataq kutichirqanku linaje Abrahammanta kasqayku nihaykaq nuqayku pantasqaykuchu nisqayku charayku Jesus niqtin paykunaq piensasqankuwan yuyasqankuwan uhinataq kasqa charaykuqa imatataq niskawanki nuqayku
Nuqanchis kanchis descendientes Abraham nisqa chaymanta. Charayku kay papas susniyachichispa kawqanku kay creanaykupaq nuqa kaypi creani. Nuqa ahnata creespa kani nispa ninku charayku askha runas piensayninkupi uhinata tiyan. Charayku paykuna kasqanku descendientes chay Abrahammanta. Charayku cada sapa runa piensasqan uhinata filosofía ladumanta kanman, chay ética nisqamantapas ima kanman. Tukuy runaspis nipipis mana kanchu mana creeq, tukuypis creenchis imallapi chay política nisqapipis wakin imapitaq creenku chay ética nisqapi, moral nisqapi askha chay creeykunas askha tiyan chaypi. Chanta kay runas creespa ahinata kaspa esclavoschu kanku, libreschu kanku. Kaypi kanku descendientes Abrahammanta, pero Jesus imanintaq picha huchapi kawsan chay esclavo chay huchamanta. Charayku chay palabra Jesusmanta mana atarqankuchu cuentawakuyta paykunapi karqa nuqanchis kanchis descendientes Abrahammanta nispa. Ari nisqa pay a ver paykuna wanchimarqanku Jesusta, paykuna munarqanku obedecete Jesusta Diosotata, pero kay Jesus parlaspa kay palabrata paykuna aceptasqanku o paykuna creykurqankuchu asesinos hisqa. Charayku kay nuqanchikpata tiyan imatash Jesus nisqanta mana munankuchu paykuna hap'ikayta imaynatataq hermano Emina Mesutiki, hermano Álvaro kayman chimparini ukchikanta. A ver nuqa nisaq kay Álvaroqan wañuchimunawanki mana pastor iminatataq nuqa wanchiykiman palabrata compartiwaq hamuwayku iminatataq nuqanta wanchiykiman, pero Álvaroqan wanchimunawanki qankuna entiende atinkichis ay pastor Mexicomanta hamuspa iminatataq pitaq munan creenkichis wañuchinawanta y mana wañuchinawanta. Pay charayku bueno chari pay sumaq caballero hina ahnata nuqanchis riqsispa ni atinchis, pero Diosata chay sunquntachu qawarin paypaq kasqantachu. Jesus imatataq qawan sunqunta ichari. Jesus nisqa Pedrota tukuypis ch'aqwanqanku nuqa niqta, Pedro imanitaq Señor mana nuqa ni hayk'asaychu pillapis ch'aqwachinku, pero mana nuqa niraq gallu taksaqtin qan negawanki kinsa kutita nisqa. Pedro imanisqata mana nuqa negasaychu nispa. Chanta runa pasasasqa qan kanki paymanta mana nuqa Jesus paymanta chikani nispa. Charayku Pedro imanitaq nuqa riqsini nispa kutichiman karchayri, entonces payta wañuchinkuman karqa waq runa chimpay ismunisqa qan kanki paymanta mana nuqa riqsinichu nispa. Waqnillasqataq kikinta parlaspina kanki nisqanku chanta ima nispataq nisqa Pedro
mana nuqa lluqsinichu imanaraq niwankichikman mana lluqsisqayta nispa. Chayrayku Pedro pay pay lluqsisqachu karqa no pay traicionananta Jesusta mana pay creyikuspa karqa munakusqanta Jesusta. Chayrayku hermanos nuqanchis sumaqta kayta qawarispa kananchis tiyan. Chayrayku chay arrepentimiento chay fe nisqa nuqanchispi kananpaq chay fe nisqa nuqanchispi kanan tiyan arrepentimiento mana nuqanchis chay arrepentimiento huchaymanta mañakusaq perdonta nispa mana chay arrepentimientomantachu palasan arrepentimiento Biblimanta niyta munasan palabran niyaqta Diostataqta ininataq nuqa kani pitaq kani nuqa iminatataq nuqa sirvinan Diostataman mana atinichu nuqa munani sumaqta sirviyta Diostataman pero kallanpuni chay codicia nisqa chay ujina chayrayku tambiananchis tiyan kay apariencianchista chay qankuna imanaypis Diostata gloria a Dios bendición nispanchis pero qankuna chay imallatachus lluqsinin imatataq lluqsinchis chayrayku nuqanchis maskanchispuni imanatachus kawsananchis chay Diosataman mana interesanchu chay sumaq kawsaynin sinopi sunqunchis imanachis kasqanta imaraykus Diosata llamkananpaq sunqanchispi nuqanchis imanachis kasqanchista kikillanta Diospaq ñawpaqninpi kananchis tiyan. Chayrayku Diostata nispanin mana munarankuchu paykuna hap'ikayta imaraykus paykuna karinchasqa kasaranku Diostatamanta chayrayku mana munankuchu hap'ikayta chayrayku chay espiritu maligno nisqa kachawaymunawachis pusachawaymunanchis waq qhawaykunasta nuqa ofrendani nuqa sirvini nispa ninchis pero Diostata mana chaytachu niskawanchis nispananchista chayrayku nuqanchis ajnawan chay yuyaywan nuqanchis pensanchis nuqa sumaq chaqamanta Diostataq ñawpaqninpi purisani chayrayku mana chayrayku creyaspa kasan sumaq qatisqanta pero mana hina chaqanpichu kasan chayrayku chayta yachaspa chaqamanta chay entonces libre kay atin chayrayku nuqapi dia chay kusikuy qadarispa karqa nuqapi chay palabran Diostataqta manaraq nuqa lluqsispachu karqani kay evangeliota nuqa karqani chay grupo autoayuda nisqa chayman nuqa kuti llakita rikurqani depresionpi nuqa wañuchikuyta ima munarqani mana nuqa wañuchikuy munarqani tikinchu sino nuqa ashka waq runasta nuqa suwaspa karqani qolqata entonces sapa esquinapi nuqa tarikunakuspa esquinapi nuqa suwaspa karqani chanta disfrazakuspa ima karqani chayrayku malhechor hamuspa kan peligroso nispa niwaqpika imaraykus nuqa disfrazasqa puriq kani chayrayku nuqata mas k'asawranku ashka chayrayku nuqa arma nisqata mana chayrayku wasipi chay wawanta hapispa karqani
Charayku maqanakuspi chaypi ch'aqwa karqa Diosata kawsanchay. Entonces kaypi ñuqa yachasaq Diosata kawsasqantapas mana chay o tukukapsaqchik nispa yuyakurqani. Charayku hatun depresión nisqapi tarikurqani. Charayku pensaspa karqani wañuna son mejor kay kawsaymanta nispa. Charayku mamay pusaspa kawarqa chay psicologosman, chay grupusman mamay tukimatapis suwaq ñuqapaq uk diari, uk folletota tarispa kasqa. Chay folletawan ñuqa kayman yaykusaq nispa yaykuspa karqani. Chanta ruwaspa karanku hojitata, chantani tapurikuspa kawarqa. Chanta ñuqa narqani ari nispa chay tapuykunas karqa chaypi. Chay uk runa niwarqa qampata 15 atiykunas nispa. Panteon, manicomio o cárcel nispa niwarqa. Chanta ñuqa imatataq parlasan kay warmi loca ñuqa kasani nispa. Imaynataq ñuqata hinata niwanqa nispa. Ñuqa kani uk sumaq wawa. Ñuqa sumaqta kawsakuspa imaynatapas allinta munani kawsakuyta. Charayku mana ñuqa cuentakuyatarqanichu imaraykuchus chay espiritu maligno kawsayniyta apayachasawarqa. Chayrayku chay suwaspa hina kaspa imaynata karqa uk loco hina aycharin. Kunan deparakuyatini chay espiritu maligno pusayachawarqa imapaq wañuchinawanpaq. Pero Diostatama agradecini pay salvaspa kawan. Paynaqtataq kaypi kasani qankunaq ñawpaqninchikpi ima. Ñuqa testificaymi munaychis. Mana ñuqa llaqsichikaytachu munaychis. Kay Mexicomanta pacha hamuspa imaynataq kanman, mana allinchu kanman. Chanta ñuqanchis entiendenchis chay espiritu maligno apayachanchis mana Diostataq munasqanman hinachu chayqa. Charayku ñuqanchis arrepentimiento aceptaspa Diospa palabranta mana cuenta ukayatinchikchu ñuqanchis yapipuni creenchis chayri. Ñuqanchis sumaq chaymanpi kasqanchista creenchis. Chaypaq mana ancha atinchikchu aceptayta chay Diostataq sunqunta. Chay espiritu maligno parlawanchis hinamantataq. Charayku Jesus nispa nisan qankuna munankichis wañuchiwayta. Chay palabras chayqanchu karqa manachu. Chay Jesus nin qankuna wañuchimunankichis ciertochu manachu. Ari chayqanmanta mana ñuqayku imaynatataq niwanki ñuqa wañuchinayta mana asaqnachu locochu kasanki imataq nispa. Pero Jesus imamantataq palasarqa chay descendientes chay Abraham nisqamanta. Charayku palaspa karqa chay potestad maligno nisqamanta esclavos kasankuta. Charayku hinamantataq chay parlaykunas ninki. Charayku filosofimanta chay runas creespa kanku chay Darwin nisqa chay evolución nisqa chaytapas creespa kanku. Chay yuyaylla tiyan tukuy runaspi imaynata chay sutin huchan.
chay huchamantari nipipis atinchu labinllayta charayku Jesus imanismata nin kay chiklaynin chinka kinsa chinka tawayoqpi pichasuwan huchasta pitaq chay esclavo imataq hucha paykuna mana riqsirankuchu chay huchata palabrata hinachu chay patallanta riqsispa karanku chay descendenciata chay linaje chay Abraham nisqamanta mana chay nasikuraykuchu chay fornicación nisqamantachu pero Jesus parlaspa kan paykuna wañuchinankuta paykuna mana creeta atarankuchu imamantataq sirvinman chay linaje de Abraham nisqamanta kasqankuta charayku kay askha runas ajena kani nuqa ajena kani nispa piensaspa yaspa tukuy imaymana ruwasqanpi confiaspa kan mana cuentakukunchu chay runa junta kaypi kasan chay maldad nisqa chay Apocalipsis libropi ñawirillasunmanta chay Apocalipsis 15pi kaypi kay Apocalipsis 15pi parlasawanchik Apocalipsis 15 chiklaynin chunka qanchis iminatataq runas yaspa kanku wichari qan ninki nuqa qhapaq kani y nuqa qhapaq runa hina tiyakuni mana nuqani pimantapis necesitanichu y mana yachankichu qan mana miserable kasqayki ciego hina pobre hina qan ninki qhapaq kani qhapaq kaspaqa mana nuqa nimatapis necesitanichu pero qan kanki miserable pobre ciego mana pachayuq Diosataq ñawpaq ninpiqa ajena chay runa tukuy imapipis sumaq rin pero mana Diosatapas ajnachu nuqa sumaq kani nuqaypata tiyapuwan tukuy ima nimapis faltawanchu nuqaman ajnata nin pay kikinmanta nuqa qhapaq runa kani mana nimatapis necesitanichu nisa ninku pero Jesus imanitaq miserable desventurado pobrecito ciego mana riquyatiq charayku ajnata qhawasan Jesus chay judeosta pobres kasqanta aunque paykuna ninkupis nuqayku kayku descendientes Abrahammanta chay mandamientos nisqatapis juntaspa kayku nispa pero ajnata chay saqra nuqanchista yachawanchis nuqanchis imatataq chay imatacha pantayusqanchis chayta rikuchispa kawanchis nuqanchis huchatapis huchallarqanchis imatataq yarikuyis nuqanchispi sunqunchispi imata hasan qhapakuspa kan chay huchallisqanchis tukuy huchallisqanchis mana nuqata riqsiwanchu nuqa ajena karqani nuqa ajena karani mana chay pantasqa chaytachu yarikunchis sino imatacha sumaq ruwanchis chayta yarikunchis nuqaypata tiyapuwan sueruy nuqa chofer karqani trailermanta pay niytapunan sunqunpi tiyan nuqa kayta ruwaq kani nuqa sumaq operador karqani hay vez tomayun chay pay sumaq ruwasqasninta yarikun pero mana yarikunchu
imachu sahra kaswanta charayku nuqanchis sumaq imatachas ruwanchis achay kaswanchista piensanchis pero pantasqa kasan Jesus nin qankuna wanchiymi ruwankichis paykuna atinkuchu chayta yayta chayta charayku aceptaymi nankuchu chay palabranta disutaqta paykuna ninanku tiyan ari nuqayku wañuchiy atiyku paykuna uyarinkuman chay palabrata chay nuqa kani huk wañuchiq huk asesino charayku pero paykuna aceptarankuchu Diosutaq palabranta mana paykuna naranku nuqa abaranmanta pacha hamuni mana charayku paykuna imapaqpas munanku Jesusta paykuna kanku descendientes chay Abraham nisqamanta charayku Jesusta mana necesitankuchu charayku riqsisunchis mayqantaq chay espiritunchis chay San Mateo pisqapi chaypi imanataq kanchis nuqanchis Diostataq ñawpaqninpi San Mateo pisqapi ñawirisunchis kaypi parlawanchis huk palabra kay Bibliapi charayku imacha sunqunchispi kan chayta yarichiwasunchis charayku kay Biblia parlawanchis sunqunchisman nuqanchis munanchis riqsiyta sunqunchista chayqa ñawirina kay Bibliata charayku nuqanchis qhawarikunchis espejupi chayri kay espejo rikuchiwanchis imanachus kasqanchista kikillantaq kay Biblia rikuchiwanchis imanachus kasqanchista sunqunchis ukhupi San Mateo pi ñawirisunchis pisqa chiqllaynin iskay chunka kanchis mana adulterankichu nispanin kamachiynin kay mandamiento picha waqta qhawarin chayqa adulteraspaña kan kay sunqun ukhupi charayku qhawarispallarak adulteriuchu manachu ari charayku pitaq mana rikunchu codician waq warmista ari kay warmi ukhupi manachu rikunku manachu qhawankichis huk qarita imataq entonces imataq kanchis sumaqchu kanchis o adulteruchu kanchis nuqanchis warmi qhawan codiciawan pillatapis chayqa munay deseon chayqa entonces nuqanchis adulteranchis ña pastor nuqa mana hinachu kani espiritual kani mana pastor pero nuqa hina kani mana engaña ñasqa kanaychis tiyan qankuna kankis adulteros chari kaypi nin kay versículo 15 chunka uqniyuqpi kay Mateo pisqa chiqllaynin iskay chunka uqniyuqpi uyarinkichikchu mana qankuna wañuchinaychis tiyan nipi ñawpaq runata picha qankunapi yanakunkichis hermanuykichikwan chayqa chay culpa qankunapi kanqa chay concilio nisqapi picha mana pasabinchu kanqa charayku nuqanchis ukhupi pitaq mana yanakunchu pillawanpis qankuna manachu ofendinkichis chay imataq Bibliaman hina imataq chay homicidio nisqa chayta ruwan charayku Jesus hamuspa kan salvanawanchis tukuy huchasapasta pero
uhruna mana riqsinchu chay huchis kasqanta suqunchikpi sunqunpi payninqa nuqa cristiano kasqanka charayku paykuna yachaymanku mayqan charayku ninku qankuna kanku adultera hina pero mayqan iglesiamantataq kankichis nispa parlanku tapurinku pero son importante imata chay reconciliación Diosataman pero imataq son importante mayqan iglesiamantataq kanki maymantataq hamunki chay son importante kaspianan charayku wakin mana allinchu kaspinan charayku kay Bibliapi imani sawanchista nuqanchis kanchis descendientes chay Abrahammanta kanchis buenos honrados hina pero Diostataq ñawpaqninpi imanata kanchis adulteros homicidas amen nuqanchis nuqa malu kani pero mana uj borracho hinachu chay callepi chuqasqa kasan mahnachu kasan nuqa aswan sumaq paymanta kani nispa comparakuni chayqa asaqnata nuqa reparakuspa kani mana nuqa ahnachu kani chay suwa hinachu suwaspachu mana suwaspachu kawsani nuqa pero llakuni pero mana chay llakunichu fuatu niwan pero mana nuqa wanchiytapas yachanichu nuqanchis ahnata creespa kanchis pantasqata ari llullakunchay llulla wañuchin chay wañuchiq asesinos chanta suwanchari uk suwa pastor nuqaypata uk chiquitalla ajena huch'iysitu huchay tiyan huch'iysitura chay huch'iysitu tukuy huchaspis kapunman hina pero runa comparakuspa kan kayta nuqa runi kayta charayku kayta adulteraspachu kan adulteraspa nuqa adulteran nispachu parlan mana chay llullakuspa kawsanchis chaymanta nuqanchis riqsinanchis tiyan chayraykuta libre kanchis imamantataq parlasan Jesus chay huchamanta chay huchapi kasqanchis esclavos kasanchis imamantataq munan libre kananchista chay espiritu maligno nisqa paymanta wantawakunan tiyan chay Satanaspaq ladunpi kaspa hinasasqa charayku runa esclavo chay tukuy imamantapis pasionesmanta charayku imaratupis nuqa saqallasaq nispa tiyan pero mana saqayatinchu imarayku chay vicios dominanku pero piensaspa tiyaninpi mana ahnachu kasqanta piensa charayku engañasqa kawsan charayku viciota mana saqespa Diostataq ladunpi reconocen chayqa nuqa kani vicioso chay kani nispa entiendekuspa charayku wakin engañasqa kawsanchis mana nuqa ahnachu kani charayku chay fariseos judíos mana aceptarankuchu esclavos kasqankuta mana nuqa ahnachu mana asikuraychu chay fornicación ladumantachu nuqayku kayku pero Jesus nirqa qankuna kankichis asesinos wanchiymun niwankichis mana nuqayku ahnachu kayku mana chay gentiles hinachu asesinoschu kayku nuqayku kayku kay descendientes Abrahammanta nispa charayku chay justificación ninku paykunata karqa uhnataq chay palabranta Jesus pataq ujuna karqa
Charay Jesús ahna palanchay aceptando yang carga chari. Ni hay kahno kata jani chong. Charay kuno dos pas que cosas mano chayatacho. Charay kuno piensas pa cargani nova suma onzas bakani. Pero Biblia palas pakangan mana ading suma runa chukanki. Perverso runa kanki nespa. Charay kuchay espíritu maligno creches pakan runasa. Mana kerenangu chay castigupi chay chay tarwani mana síntesis pakan chay ninta chay conciencia mana yakapunchu ni sensibilidad chinkachipun imatapas zuwallanman mana sientikunchu ajena causa y vida nispa charayku huchata ruwaspa kan charayku ahnata chay yuyayta churaspa kan charayku ñuqanchis kankuna kay libre kanaychikpa kankuna entiendenaychik ñuqa wañuchini imaraykush ñuqa chanikuni charayku chay gozan maqan charayku chay esposan warmin pikaspa kan chay kay maldito chaqnikuni ahnallatapis kayta ahnayman payarikun pero chay gozan maqaspa charayku pikaspa cebollata kay warmin sunqun ukupi mana riqsinaychu karqa hina wañunmanpis nispa imaraykutaq payta riqsispa karqani kay ñanniypi imaraykutaq hayk'aqpas riqsiymanchu kusaqman karqa nispa kay Mexicopi tiyan famoso rata de dos patas nispa nin charayku warmis wakin ninku imaraykutaq ñuqa riqsispa karqani kay gozayta hayk'as riqsiymanchu kusaqman karqa nispa piensanku charayku kusisqachu kashan manachu mana kusisqachu imarayku piensan chay gozay allin malo maldito nispa charayku mana suerteyuqchu kasqani nispa charayku descubrispa palabranta Diostataqta kay piensasqanchikwan mana kikinchu Diostataq piensasqanman ichari charayku aceptanchis chay palabranta Diostataqta chayqa kasunchis sumaq libres nisqa kasunchis ñuqa tukuy obrasninta ruwasqanta wich'pan chayqa ñuqa esclavo huchamanta kani entonces chay ahnata crean chayqa entonces chay chayqanmanta chay kawsanqa charayku creenchis palabrapi chayqa charayku aliviakuspa kan chay espíritu malignomanta chay huchamanta imarayku chay riqsinanchis tiyan chay verdad kasqanta imatataq riqsinanchis tiyan chay chayqan kasqanta charayku qankuna riqsisankichu manachu chay chayqanta imanataq sunqunchis buenochu perversochu pitaq qankuna ninkichis pitaq qankunamanta ninkichis ñuqa perverso kani nispa mana chari entonces Jeremías chunka
rantisniyuqpi chiklaynin qhesqunpi nisan imanintaq engañaspa kawanchis kay sunqunchis tukuy imamantapis pitaq riqsinman ya nuqanchis libre kasqanchismanta mana runasqa uq varita mágica hinachu kan chayrayku libre kanapaq mana uq varita magicanchu chay palabrata chay promesata niwan ma hinachu yachanan tiyan sunqunpi imachis kasqanta aceptanan tiyan Diospaq palabranta chay yuyasqanta piensasqanta wich'uspa kanan tiyan chayrayku chay espiritu maligno nisqata hapispa kawsan chayqa chayrayku nuqanchis libres kanachis chay espiritu malignomanta chay huchalmanta nuqanchis iminatataq chayta taripasun riqsispa sunqunchis imanachis kasqanta chayrayku nuqanchis yuyanchis sunqunchis sumaq kasqanta pero nuqanchispata sunqunchis imanataq perverso maldito chay riqsina chay chiqanmanta chay riqsispa kanchis chay palabranta Diospa chay judíos uyararqanku Jesus nisqanta qankuna wañuchiwankichis nispa pero paykuna mana aceptarqankuchu chayrayku uq runa nuqa kani malo ninku chayri nuqa mana riqsinichu qankunata nuqa mana riqsinichu imanachis kasqaykichista pero nuqa yachani qankuna ruwankichis chay maldadesta ichari ruwarqankichis wakinkuna askata pisitapis pero tukuy nuqanchis chay uq parlay tiyan chay jabonninpi llust'allan tukuy huchallinchis ichari chayrayku tukuypis taripakunanchis tiyan chay potestad ukhupi chay nuqanchis qhechunchis chay judíos hina chayri mana aceptatinichu qankunan wanchimunankichis ari nuqa mana munanichu sirvita iglesiaman mana munanichu chay ninkis chayqa chay cierto imarayta qankuna kasankichis kaypi Diostataq gracianrayku chayrayku gracian Diostataqta Diostata niqta qankuna kaypi kasankichis mana qankuna bueno kasqaykichis raykuchu nuqa kay ministeriota runaypaq uq runa nuqa hina nuqa reconoceatini Jesucristo ruwan mana nuqa espiritual nuqa sumaq kani nispa nuqapis ahmediyataq kani nuqapis wanchimunani pastorta ay pastor Pablo pastorni nuqa pastorni nuqa qan wanchimunanki mana nuqa wanchiyta munaymanchik mana chay ciertochu nispa pero Satanás imanataq engañaspa kan kay evangeliota sumaq chiqanta qan mana nimaywan pantasqata runaysi chay nuqaqa Diostataq misericordianta hap'inay tiyan chayrayku kay palabra niwan ahnatay Señor kay palabraykita entonces nuqa creesaqman niwasqaykita mana creesaqchu nuqa kikinpi chayrayku nuqa qan niwanki nuqa opositor kasqayta entonces aceptani nuqa contrario kasqayta aceptasaq entonces Diostataq wanqa chay gracianta chayrayku chiqanta nuqanchis riqsinanchis tiyan nuqa sumaq kasqayta piensaq kani yuyaq kani sumaq ministro kani
pero Dios te manenta kan wanchi muno kita reminata no wanchi pastor. Ay, Dios mío, ajena chay no hay pato chay kaskai no ganchis emena piensanchis no ganchis manaj nachi kaskanchista gan sumah ta sirvinki gan sumah kasanki chayeta aceptanciaga chayrayku picha parlasawan chayta noqa sutinchanaitian chayrayku chay sahra parlawaspa kan chayrayku Jesucristo hamuspa kasqa noqamanta wañunanpaq noqanaypaq noqa creesaq Jesucristo obrallanpi mana obrashniypichamin runa engañaspa mana sumaq obrasnin kanchu pero piensaspa kan sumaq obrasnin kasqanta chayrayku chay mana chaqanmantachu chayrayku chayta chay judíos mana creerqankuchu Jesús nisqanta creerqanku Diostapi pero mana palabranman hinachu creespa karanku y ninguman hina piensankuman hina creespa kasarqanku chayrayku adulterakanchis ari chayrayku aceptani chayri chaypiña kasani libre kanaypaq aceptaspa kasani engañasqa kaspayta chayrayku Satanás sahra munan mana cuentawakunanchis engañasqa kasqanchis mana cuentawakuspa chayrayku sumaq yuyaypi kawsaspa mana pantaspa kasqanta chay sahra ahnata munan kawsananchista chayrayku nuqanchis conectakunanchis tiyan palabranman disfrutaqta libres kananchispaq chayrayku kay Cochabamba llaqtapi kasaspa compartinachis kay palabranta y aprovechanachis tiyan chayrayku experimentanachis tiyan chay sumaq kusikuyta Jesús mana nuqaqta deuda kanchu nuqa kani libre chayrayku chay preficios nisqa chayrayku creenalla Diospa palabranpi kay Bibliapi nin chay verdad chaqaman chayrayku kusisqa kasani chay palabrata chayrayku nuqa mana nuqa t'ankakunichu sumaq mal cristiano kaspayta nuqa yachani nuqata Diostata libreta ruwawan chayrayku testificayatini qankunaq ñawpaqninchispi chayrayku palabra Diostataqta llank'aspa kanqa chay nuqanchis creenallanchis tiyan Diospaq palabranta aceptananchis tiyan palabranta Diostataqta chayrayku Espiritu Santo guiaspa kawanchis chay chaqanman chay verdadman pero Satanás imananchis mana nasikunkichu chay fornicación ukupichu kanki hina nispa parlawanchis chayrayku nuqa suyasaq kankunapi Diostataq palabran llank'asqa kananpaq sunquykichikpi y nuqanchis creenallanchispaq Diostapi amin mana creenachu ima yuyayninchispipis Diostataq palabrallanpi chaqanmanta creespa kani imaraykuchus Diostataq palabranta chayqa entonces uyarinanchis tiyan kaykama nuqanchis mañakunchik Señor kay chaysipi agradecesqa kani kay meritasqa kay palabraykita nuqayku mana piensasqayku hinachu kayku sino imanatacha palabran Diostataqta nin kay sunquykupi nuqayku ukhupi chay maldades ima tiyan chayrayku disfrazaspa ima kayku charay mana chay forma chayrayku chay palabra yachachispa kayku kay maldad kasqaykuta
y creenaykupata chay obranta Jesucristopi chay sahra noqaykuman tukuy imaymana piensasqaykuta churaspa munan laduyachiwaykuta Jesusmanta charayku kan chay potestadmanta chay sahramanta kan espíritu maligno engañaspa kasawayku mana zonas controlkunakupa engañaspa kasankuta charayku noqayku chay iminachi kasqaykuta llaparachiwayku chanta aceptayta yanapawayku chay palabraykita iminachi qalqasqa kasqanman hina charayku kay seminariota bendisispa kay ministrostapis bendiciy chay k'anchayniyki junt'achun tukuymanpis kay tukuy Boliviaman kay evangelio uk lámpara hina kay iglesia uk lámpara hina k'anchananpaq kay nacionta kay llaqtata kay palabra niqta Señor guiawayku y ahnata noqayku mañarikamuyku kay tutapi mañakuspa kayku Jesucristo sutinpi amén. Padre, gracias por que Yes. kay Sí, vamos a aplaudir a nuestro amado Dios y al siervo de Dios también que vino. Entonces, esta noche, de esta manera, Dios nos permitió este seminario bíblico. Y me da mucha alegría. Ustedes también han traído invitados. Mañana, una vez más. Y como el tiempo pasa, entonces, brevemente, ahora vamos a reunirnos las hermanas con la misionera. Pueden compartir, preguntar, mientras nos servimos un poquito de refrigerio, ¿ya? Y los varones también aquí, con el pastor. Brevemente vamos a reunir. Y así vamos a culminar el primer seminario, la primera noche de este seminario. Bien, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, gracias.